እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ አለ ብሎኛል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ አሁን ትንሽ አለ ብሎኛል። እየተሻለኝ ነው። አሁን እንደምታዩ መልኬ ምንም ትንሽ መለስ እያለልኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነው። እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ከነበርኩበት እንደገና ደግሞ ወደዚህ ዛሬ ይኸውና ገላዬን ታጥቤ ይኸው አሁን ተጣጥቤ ቀለል ብሎኝ በመኝታዬ ላይ ያለውን ሶፋ ላይ ተኝቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እሱ ጌታ ነው። በእውነት በጣም ድንቅ ነው። ነገሬን ሁሉ ለወጠው። ነገሬን ሁሉ እግዚአብሔር ለወጠው። እግዚአብሔርን የያዘ ሰው ምን ጊዜም አያፍር። እግዚአብሔርን የያዘ ሰው ምን ጊዜም ታማኝ ነው። እግዚአብሔርን ያዙ። በእውነት እግዚአብሔርን መያዝ ያዋጣል። አብሶ በዚህ ዘመን መቼ እንደምትወድቁ በማታውቁበት ሰዓት ምን እንደሚነካችሁ እንኳን በማታውቁበት ሰዓት በእውነት እግዚአብሔርን መያዝ በጣም ያዋጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። እጅግ ያስከፋ ነበር። ዛሬ 1 ወር ከ12 ቀኔ ነው። እውነት እግዚአብሔር ምሕረትን አድርጎልኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ልጆቼ ራሱ በጣም ደስ አላቸው። እውነት ዛሬ ያው አሁንም እድናለሁ ብዬ አስባለሁ። መድኃኒቴን ከ3 ወር በኋላ ጨርሼ ቼክአፕ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እገኛለሁ። ወዳጅ ዘመዶቼ በሙሉ ከሰይጣን በቀር መቼም የሚጠላኝ የለም። ቲጂ እያላችሁ እንዴት ነሽ በሉኝ። አውቃለሁ አይኖ በጣም ስራ እንደሚበዛባችሁ ቢዚ እንደምትሆኑ በጣም እረዳለሁ፣ አውቃለሁ። የጠየቃችሁኝም ያልጠየቃችሁኝም በልባችሁ ሳታስቡኝ ስላልቀራችሁ በእውነት እኔ በጣም ላመሰግን በእውነት ወዳለሁ እንጂ ፍጹም እንደማልማረር ልነግራችሁ ወዳለሁኝ። ዋቀዮን አማና ፈይሴ ጅራ ፈየራ ዋንተ ከነ ኬሰን ጅሩ ተደቢ መሌ አማ humna qof bakka waan biraa waan takkaan jiru akkuma agartanii kana huno xiqqoo waa humnaa akka tahee hin beeksisa. xiqqoo kaa'ee ol if danda'ee deemuu xiqqoo namidha. San caalaa humaa hunoo amma fayyeera waaqayyoon galanni haa ga'uu fi galataan jedhaa waan biraa maaliin jedhaa waaqayyoon na fayyise. Fayyisaan ana wajji jira. Dhugaa bagallaalee maaliif dhukkubbiin kun hoggaa dhufu maali yaade ani waan tokko kan yaade iflaaluu akka dandayu lama tokko iflaaluu akka dandayu lama akka kadhadhu sadi waaqa wajji akka jiraadhu laaluufi waaqayyoof galanni haa ta'uu fi amma fayyeera waaqayyoon na fayyise. Waaqayyoon na fayyise dhugaan isiniin jedha. Akkanaa miti akkanatti isin dubbadhu. Waan hundu baqqaa waan itti gammaduun hin jiru. Ol jedhee ilaalu amma ijjiin koo xiqquma hafa ol hin banamne ganaadha. Fullinis akkuma agartanii kana addaatee jira. Hundinuu hin deebi'a. Tokko jee akka durii osoo hin ta'iin san caala godhee waaqayyoon naaf deebise. Kanaa amanee jira. Ammallee waaqaaf galataa isaaf haa ta'uun jedha. Waaqayyoon gooftaadha. Warri na jaalattanii hunduu galataa anaa galchaa waaqaaf ani fayyeera. Amma humaan jedhu humna qofa malee kana hanqate waan biraa waan tokko xiqqoo ol deemuu if danda'ee olii bahuu socho'uu
garas deemee garana deebi'uu kanaan natti ulfaata malee nagaa qaba kana jaalattanii hundu hoggansiin hundu bakka kana beeytanii hunduun jedha warra amantaarra jirtanii waldaa beetal masarta Kiristoos amantoota hundaa waaqayyoon isinii haa eebbisu kanaaf kadhattanii dhuftanii kana gaafattanii waldaa koo baay'ee isinii galteeffachuun barbaada waan hundaaf baqa anaaf kanaasii barbaachisa jettanii humna waan dhabee keessa ana cinaacha kan dhaabattanii hunduu isinii galteeffachuun barbaada waaqayyo isinii haa eebbisu eebbifamaa ulfaadha galannii keessanis waaqni haa fudhatu nagaata shalom